Siyababingelela ababukeli bakule channel. Sihlangene lapha emfundisweni bantwana benkosi. Uma kuza ubaba enyakatho. Sihleli lapha neringi yesethembiso esivela onyazi phezulu. Ukuthi ngomhla ka-10 lenyanga phezulu lesibili uyangena la eGauteng. Siqalile ngoJanuwari uqalile silungisa ekuthuthukweni kwamaNazaretha. Namhlanje sisemfundisweni-ke la sizolungisela khona ubaba abantwana abakuleli izwe lase-Israel banesifiso esikhulu ukuthi uma mayisefikile ukuthuthukela kwamaNazaretha baphinde nabo bahlomule ekutheni uba bafike ngenyanga la noma ngomoya sazihlala singane. Namhlanje bezosebenza into enjalo behlangene amathempeli ase-Israel namaphethelo close to 61 amathempeli abezoshaya uthando kahle kakhulu. Sesiyamema-ke abantwana bezwe lonke baseGauteng abayigqokile ngoba nabangayigqokanga ukuthi mhla ka-10 bamayifika abathombe kuyoqala-ke asontise ubaba ngomhla ka-14 abeza abantu-ke base-Afrika abanye basayikhuleke bona umsindisi esekhona. Siyacela-ke ukuthi njengoba umsindisi esekhona bayithande bona ngoba ukuthanda umkhulu ofana nawe usuke uyithanda wena. Sifundisiwe ukuyizonda thina, sigcine kwesinye isikhathi siphawula siqhelile singekho eduze kanti ushembe ukuze umazi ufuna usondele kuyena ukuze ubaba lo nkulunkulu ozayo wasebuhleni bamaNazaretha owunyazi lezulu uwumoya oyingcwele. Nami njengomshumayeli uma ngimbiza ngikhulekela abantu inqwaba yabantu esengimbizile ngibakhulekela besinde. Abanye abaqondi umoya oyingcwele uma ubiza ufika lapho khona. Ngakho-ke bantwana benkosi siyabamema-ke bonke abantwana benkosi. Lindeleke ukuthi lapha uzothi uzane la eDaveyton emfundisweni sila eduze kwe-square sase-Mayfield. Ilapha khona azoza ubaba azosibondela ngokwesifiso sethu sisalindele. Lokho-ke bezokwenza zonke uthando sihlanganisa sixhume isikoro sonyaka phezulu sithuthukeni bese sizofika la ubaba. Ilokho mfuthu lo ukhulumayo umshumane umchunu wasesihawele obambe njengosihlalo wase-Israel phansi kwamfundisi waseGauteng. Amen.